baby ya omudidi ya samwa bema timicho banda papa obato timicho bema da pa akanene genu entisa na odo kata bibia so enso na die akwa yi bibia ye ho na ma papa ba de so ma me ni de so ni skanda no mo bo titi sabu jet sika ye adie nyina honestly sika ye adie nyina enne bema enkase wo ko ware wo bebe ya ne ho fe forget about that cost store fe sika ko toniema ne fajo bani yo ban mo be enti sika de to ma mi se bi no ho a se me se da de be che kura mpo na je se bibi ya yo enti nipa se se ye bre ni e pese ne mo mi am pan wo ne kwan eso e kwan papa ne se bia ye kokum obi ana ye kobu obi kwasia ne bia ye de kwa ko peska wo ye ne sa dia e de wani wo betuaka na nso se wo bri mo je ani na wa ye adwuma na wa ka jo yankopon se on to su papa enta no so ne de eno de ehun no ehia pa na no wo ka teacher for asem so for me ne teacher adwuma no asesa in the sense ankane no na wo ku school entem se wo ko hwa mo aprapra so na wo duty o na wo duty o wo ba ko hwe ama enkwa no aye adwuma na chese ebi kwa no obi school no yare na odi me kana de no ko ebi a hospital na bia ya etisa na so enne no 77 na obi eka wo etiri station ma chese wo de na oko offense school na wo do cha de ono no kwa gina ni am na bo be se 1 o'clock na wo ba mega etita be na obe chere ya wo akọ cha de reaching club wo anye bi won kan bibia eno no se wo ko tra no mo a ni opedi a obe late so na wo friends wo ko but wo teacher ni no enkola na ye show na daachi bi wo mo de abo wo mo bra na so na no entisa enne no sabio anka ne na achechefo nyina na dodo no aye tone enyema wo sum na so na adeche no edika enne de wo ko school ntema na kwa tone ade ansa na tam no aso enu ti no emma adeche enne no se ne na anka ne na tie na enne no so ma me entisa tisa baby bia emia baby na adeche ko so pa na no kwampo na me ra ho enu ansa achechefo yi enye ye phone so ese ya teacher ni e wo classroom onya course ape no di meka me try say emosto me da me penso de ultimi receive ko beja akwada ho ana we ka change school na akwada so wabon enya wo na wabon me just an intie kra enti na chechefo ne ye kan say senior onyuntuni wo yi a chechefo aye say tamo ya wo mo de ko adwuma ye on be kwa ye on mo kwa ye enime bi on be ye be boa ma adecha kwato kwa na on mo ye ne no sa oto na se wo nye sa de na bompa ye ne wani obo ne chew na ye sa de because anya se skip ye be to nsem bia so fa me enye nchama enyina de biara da enne wo ko sha sen ye friends awofo so fa me be no num no na ni fa wonu wo ko adwuma wo ni watime nyanya kura ketu adwane no de no sinika mu bosu nti no de akoda yi akone sa akoda we mu ko school no wonye bibi en free school ni mu ana je sa awofo no e de na wo mu enyaye enne se friends awofo enche bi cheni ade a teacher ni ni enkola no ade kire ma chimi dase enu ko ana wo de school akoda ba ko wie bibi ade aba enim kraduan di die no so mu nyaye ya din kraduan ba na teacher fo bi na mudi no enko pay na bi ko school ba bi o mu ye me so ko school ba bi jin kraduan adi ko school na so fa me akono nanka enkola ne ba wo mu say grandma mi teacher ni ya no say ya wo ne me ko school nuane ya de be me yakwa ensem ketwa etu odu kwa ne teacher ne be gina de chance ya de eje aduane adi ya so no yawe ena kwa so wo mo no ate oba no abeka teacher fa agina aduane ko school no mo say adai e de ba sem metu school is my say ena na nya sem ketwa enu ntini se wo kire ade abomoden se wo be ya ade ya wo be nya nhyira ne wo nyina kye fi se nkoda no wo se wo hwe mu yi a wo pompa ye ma tembia no bre school be kire ade ye mompa ye se ya fi se wo ye absent na yo e de asema ba enu nti ye hwe bibi ye ya hwe ya ye nhyira so fami e be boy me da so ba ya yenko my lady me da sipi ma me famfiri me se champion ho na me nto aso e teacher fo yi on se
nyuntuni etimi atena se ahye nwoma ode bu a teacher fo abaso because teacher adwuma na adwuma bi a adom achede unia my lady who say nka betimi achara de kemebo yen kebe easy amount o say kebe ya o brand but nkura na ni beje wo class teacher adwuma na de to me the teacher award teacher award wo ba no mu dwane teacher award never my lady no kwasem ne se ho se ade kire no ade ebu ma ben wa ade kire ho eye bra me nkrata nyina ye ready wo se me ko start ade kire na my lady se satan no matwa 7 years for schools ahodo ni mawie o enti officially no fe na me tu kwan afiri kumase akoye adwuma afa de se me mfa 5000 mra na etimi a business woman me so me tena se de krata ato ho se first of all ye betua me kase a putupuru me badia medi nka ho ka me fa nka ho ne amehye enka wa wo beje me 5000 na me de divert for sales tiawa me man kwa ya de kire no permanently sometimes a kire mbetro licensure teachers licensure enye easy sister na my lady imagine say wa ye we num nyina awie na wo be kire akora de na wo ka kire akora say what ba break what pon one get inside na akora de sekan ya wo wani se adenti ena wakasa my lady die be enti na nkora be ye num nsia to bru teacher ni baako adan a waye bibi wanye yiye no wakoka my lady adekire no se ye teacher for omo wom nyame anim ne se to de bi a me bisa me hu motivation kura ama o makam na otumu se eye omo adwuma o free so eye frɛ ena say ye kenya teacher ni bia na kira de akora te ase enu ne di adanse ye say ye free teacher for ye bo ma ba so na mom my lady mama ntwansi aduane kora aduane ne gye no sende enyo mu nyina ma my lady ebi mu no kire say titiro mo eso nkora nketewa mu no say wona adwuma wakra bani abo ne topacha my lady na akora diaper no oti ukosu akakra we enye my lady to de bia wo be je wani makofa bayi bini me colleague teacher bia enkura yard waye bone na wo say we straighten yom no wan to bofuro to amame a me ma wo ma class on say sane amani nyina ti o grade so enye enti teacher fo ni nya adwuma na eye adwuma eye na nkura ni bi nso maame a ye tia wo ba na obu afuo ya ntia na na hwe mai mami fo bi tu nya kokudu school ni teacher fo kokum me baba ye service we estimating primary C my lady we akata ban na mmabunu bi kurekura nsekan ne mawura ho se omba teacher ni baako adan a wabo omuba ti imagine that time lucky na headmistress asoma madam komo buni pra no enti adwuma no mama na yehu ti yesre omo nso so nkura no tia no ka ho bi na wono nso so anyina be ye mpanyipa show your love no so my ladies say odo na kwa akogina mema so ya fa ne say be ma de obepani bi ate arentina ebi a wabie ne nsem ana wato ade a che oda bi yemusa mani bi when was the last time I also surprise e be ma eno de ani asem mema no nso so surprise o ni je uba so no e kwa o feel good o feel big nanso ye ma ni bi no sane ayansa achi esi fe den no twa no na no ye koi na me wo susu box bi si me office na me de koi na me sabri fa tu so ma me na me kodwale kura nti me ba no say ama wanya bi o na me si me nya asa no so wanya 8000 e kwanse ne nketu e gombebre ndi enkan na me se kwanse ni nyina de fa koye nsesa wo odwumam na fa me we ne koto accounts ema me ena me gya ho last week nana ya ema ohun chese awade ohun nana ya sa wote ase a wo ho beto na abrampa me ko ena me hu se wasesa pipe kitchen de bathroom de waye niam bi wo fie obenketi bi baby a polytank stand ni si no so me de me car ni wura mu a me bre wabu no aye foforo aye akosi baby fra me kwa ni ada ho mi hui ja wa pe me so me hwe me balance na kakra wo so na me send sika hum e na me de man to ba fe no obusa me sa ama me hu so send sika bi na ye de na me so me ba me hu so send why ye nema bebre ntu so gina fate akani su bi no so oh me dase nya me hira enye fe efe bro so kono so ne wa relax na ma bi kura bi pa vinegar don't mawo enie mawo debi o mawo oh wo
sa mo yes abema no no so what tete oh na ukucha wana sabi o chama wo bedi wa che my lady me da se pa point now de ma ye ne de nyame nhira o e ma bi nim saaye obeba ya feel gas ya to nsuo paste sika my le ma hu bi da o driver ni bi eyere paste sika obeba abeje enti ma ne nso so mema no ohun memi de yi se wo chana de na nije ohun ni amiche wo chana de na nije ye de no to ncha mema ahodo bi abehiesie omo no director wonyi watch yi ni remfi da omo so anije so omo ye mema enti e ma no my lady omo ntete ne ama bi so ana sika de my lady ene de bibia wo wiase na wa hwe se sika ni fie ohun se awarefo to de bi omeko a e sika sem o my lady awarefo beko a na yesikasem obi wo ho a wotimi giga no wa bone ba se tim no odi na tem ni nyina yesikasem sika ho hia nti ye yire ye ho ne yenya bia ye hwe so ye nemom de bia ye sore a ye momodin se ye bepe sika my lady na wo yonko nso so oben wo no nso susuro no to de bia na nka wo be chie nipa ama na chie na ama na ha nka wo hie jata momu a fa chie an biko woni so no de eden obehwe obecheware nanso nipa de oba hunhu o wani je wonim se wa hie nipa e kire de odi betimi aye onamfo na poison namfo ma omu namfo ne bon namfo dua chese obi nkan kwakora ye obi ya ne senti obeben won kakra kakra na waba bedi uboni nti ye nyina ye hwe ye hu yi na nyoma ade aba my lady ni nyina no ye ade atu ye mfo ma fa me de afrim nyame nhyira yo na abrampa self susu box yi oba bi emfa mani kuso ntuso mane da da ne hunu de ewom no hunu de ewom oba kote chese wo twe eya me twe ni ma bi won ti ase onu na ebedie oh wa ko fie wa hu so wasesa enema wo de sika na ye sa enema no na abrampa me to emi ga kodu tachima se wo na me park me car na me hwe ho 1212 na bibi ho pam matu me car na mgira me ko edwa me kwa kudi ka butu amede aba no emfa me ho ye nyina ne ye wedie sa enu ntimi kun wo oyi ne yam bompa ye mama mawo se de bia wo ka de bi o bompa ya mama utimi se fra komam ena wo de ade ne mana de wo be hira wo no because on me say menya bi bebe fi sa de de na wo bompa ma sua na mema wo me ye nyame nketwa o woni munti so mami what we say emema ni bi so e ha adwe ai monye oba no de command wo everything Mr. everything all this ke command sabi o eni atwa ne ho ahia o o ti mes kan command wo ba foforo bia o ye wo mema ni bi ho no ma so mami wo ba ni this kan man wo de twempre o wo de twempre enu wo ho ba Mr. Champo say Mr. Brefani everything ya na be gina me ti ase eja wo ba be gina ema ni mu no kre ema bi wo ho amoye sa bi wo no mo ye sento omo sesa na man nto aso na me ka Mr. Brefa Mr. Champo se wo ne oba tena yia wo be oda wonsam o oda wonsam obi bia nso koso wo oba hunu se me kun wadwempa ema me a onya obone agiro boss bi wagimi oba kwase asan the Bible say openya nsafod ni sesiri dan na oba kwase ado edan odwirigu na abrampa my lady me da sipi nyame nhira papa asema na wo kan me ka che Mr. Champo say awosen kura gume se okoye hunu se niema bi nkoi wasesa niema bi afi hu se eyewo ne no so wasesa na wasesika ntie ne me man bi nkoto ba bi eda wo kan na me ka che Mr. Champo say awosen kura gume sana awade maledi nkete na Mr. Champo so dia se bi ba betum no kra so no kan no kra no wakan wa ha sei maledi unim se wo so oba na jimi no this kan ma wo a nya me beje ama sanete wo ba kwa no ho besiabo da bia ba ko besiabo hwe wo de be ma wo bet de obenya bia ndu fanyare da bia ono nya sa na so me wo beti de bone da bia de obenya bia no ebe kwa bonte ndu fanyare ndu bedru onkokora abomu no afi na waye mobo eti Mr. Champo wo de mema na wo ye sa no di jai no mu nkoso nye ne ma na wo so mo ye papa no mu nkoso no mu nye papa ma le di sika de oyi free bibia mu enye yi edi na nipa sori anopetututu ahomache na odwanso nwunu na ko se ko je na home nanso sika nti sika so ne de ya de nyina se lumba se de lumba kan no oso ko na so da bola so na no wan yefia wo de fa bre fie ne bedware no no ye wo hene diska de no ana ya de nyina malady
me de ba bia me di se wura ne ye wakonya bo kasa wata enyina chini yenyina chini maledi adamfo bi diawu adamfo bi sayade na de ehu ni se Nyankopɔn de oyɛ ya metra se me nwanwane se na wo so mi hu ni patirim ke be ku ni padodo maledi se ne ko wahunu se nipa we na ha nti usoro kra nka anko ne nkyɛn we su de nipa wo sere kyerɛw onu wudidi o ka wasɛm kyerɛ no wonim se manya adamfo maledi menya nua ɛda maledi woni ne benya abufuo kakra bia na ntawantawa beba da no na wo secret bia na naka no o be ka kyerɛ adofo ɛne nipa atwa ahia ɛna no na aka ho hasɛsɛ moyɛ namfo ne duru ba bia asɛm ba mo nto mo bo ase na de na da bi de mo mesa meka bom enti sɛ de musiki kan secret ne nyina no ɛde abiem nipa hu sɛ mo sa nam a ɛfɛre enti e besere sɛ namfofo yɛ nam sɛ nuafo ɛna adamfo timi gi ne nua ho paa poison no ɛyɛ na yakayaka de maledi bebre sisi enti e besere sɛ wo yɛ adamfo a yɛ adamfo pa sɛ de bɛyɛ nipa betimi adu ho adanse maledi obi akɔtena brochire na japade nyina odi gya na adamfo na hwɛ ma no ɛna masetena pa one ne tena na o mayɛ sɛ nuafo enti ne bibi ona hwɛ ma no ɛso ne enei maledi udi agro obesan do one nante kura ma were kofi enema adi gya ne se wonhwe nyama no we ya damfo ntu fa damfo afa yonko pa na asemba wonu se damfo pa na metimi ne nam na maledi na ka teacher fo asem maledi teacher adwuma no nyame nhira wo mo eye ofre se de na wo ka me se champo mu nyina ken eye ofre maledi se woni sa ofre honhom na untimi obi ba no wa pro ni fi ya wo na wo betete no ano odin wagya ne maame ne papa na abusua ho ana obedi be se 8 to 10 hours wo nsem maledi na form maledi ankane no ye nyina wo kyekyere no se na die ye flash ne bi ni ho hwitim na wo ho enti se dura no pa na se wo so teacher ba maledi udwane so na de teacher sen ha no so sen ho no so ne de sen ho ono ne hwe so che teacher so ho maledi ono kura pem challenge enti teacher adwuma maledi edin na maledi ade na ma enkura suro teacher for ye se teacher betian enne mpanifo no itie ne a sa no mu san ko famra maledi ne wo school GHS the teacher ni ba ko say wo ye apostolic sofo Mr Brenya wo sofo pani pass say maledi form 1 ne ya chemu 3 form 2 ya chemu 2 ana form 3 ya chemu 2 AMB na maledi ono ko amba school no tena se ya school motimi ye din kopim se ya be pon usuro fere so be okwai ye bo break abeko break over so aba teacher no obe boto mam wo ni se wiase ye tu enne teacher ni twa aprato aba na awofo bi ebinum ne kola na no hwi maledi no ene ebinum ne mai wa twempra teacher ni na yes sa wo bo so ate maledi wate ase but bimu so ye dwuma papa de boa ye bo mabaso motivate wo mu na ene manko ye mu so bi ba wadwere ga woni fie won na ebetete no won obetete na wo no otea wo ba na so le se wo kobona wa pre nyame papa nyame betua wo ka abata bi omo yesa ne ma no maledi minim teacher ni bia na wo ye krum kyekere ene wa frim maledi teacher ni nim wi nom na de ba kwa hu ene meka se kyekere fo bi tia se teacher ni timi boa enkura bia no mo na num wi awo kyekere ebesi ne enkola ne bi da so da num wi teacher ni na wu besi ne teacher ni awo ko kyere nkora de ni din na me mo me bo ayasem baby maledi enne nkoda ne bi enkora ne bi da so da num wi enne ya ye kasai enti teacher ni ye de akora be hye wonsa se kyere na de bebre ye adwuma no ebi so ye ne se de omope ye ni Ghana ha na teacher ni bi oni akola bi koda ya ye se frɛ ne kitchen stew if ya akonya papa no kra so awu na nsan maledi obewu so on weduru ba bia nyame ahyire waduro no emfasa ne ma we meka wabrabon wo maya ne bitise akoda no edize wo de akono teacher adwuma maledi si wanyi akono ye bema no wanyi akono afruit maledi be kyire kwachia eno ntina me ka sei sa teacher fa buku nkoja teacher me nsansuo mrew
teacher na me ma me ka say akola branch a wa fe no akokro bi ma ne ho fe ne te no ewurade malady udi abra asem ye de beso no malady teacher adwuma eden ti ye bompa ye mobi mo na aban panifo etie ye na awie yi eniema bebre ho no mo mayi afrim enti na nkra ne bi kifa teacher fo so malady se teacher ni wo ya ade na so obetia no otia wa malady next time wo nya sa ade ni bi unya bi ene yese ma wo mo enti che ni tirim se ma wo mo minim school bi okuma se secondary school bi a enkra no mo bese mo contact mo se mo de mo nko malady eduru setam no beso afi dem so mo na teacher for say da man kono omu a ba e trom de omu na ekọ malady encreate bi huri wo sa ma wo ne bui school no wo kumase mpotem ya e ma wo ne bui na malady instead say enkra be 100 na ana 120 na omu nya wo mu nyina no wo senke ye chede dwo mo to ma no malady afi yes fascement bra na fancy won we eyetia so mo amene ba koto so me obeto ba na malady we nyetia ba ya bo no a next time konko huri won ne biem etiticha adwuma malady eden omo no ye bi enye ana ebiso ye de eye eti ye besere se wo ye teacher ni a eye frɛ se de ye nyina ye hu no wo ya ye ni yie ana nkra no so de no malady me de ma no si no akra bi wo hɔ a na obeso na ahwe nkra nkitinkiti ni nyina omo ye de aduane amana ye madam wonim ba bi aduane ni firi eni botaye ntie de aduane ma no se on family school ho malady ya ne nipa bi hu ya manwanwa se obi chance mu obi fie aduane wonim se de siti wosi medi na wo nipa no firi se obi an ye nipa wo kire na de hu ne da bi antu firi se o ye nipa da bi malady obi wo wunti an ya ba ma na beturo ne din wo school ho ba hu so ya akranti o mfa na sembia na o de aduane aba aduane na akono ubedia ya funyade ubedia fe na wutwa teacher ni na wutwa enti duru ba bia e besere enkra no mde aduane ba akono kra teacher udi edi ubode ya pesie na wadi na akra no timidi o wantimi ani oja no mfa na de enko na nhire bia malady wom bia no usu wanya bi malady me da sepi ka akra bia ye kire no baye school na o ka o se ba be ye bewo nimu yesu hedi ye nya ba ye bobaba apreko uja ba bebe san akọ oti asem na oka no oso omunya obi a wo ye kristoni na wo mistake no omunya wa omo bo wa ba prekuku because say omuja wa bi abesan sakra abeye de papa so ti ba be nimu nyame de nya ba ye bo baba preku ayo me gira ho na na kra ne keka okay kasa anse nsemi malady ehu o baiwa be 7 years ehu enti teacher fo adwuma na malady edene na so wa hunu yesu mom de nyame anim ni malady duru ba bia wo be mobo e wa de kire nim on se enkura bi yemfa yentia enkura bi o yemfa sankaniti teacher adwuma de edin ehu enti malady eduru ba bia no mu su o makatu aban bia ba o se nkoto o makatu am pa aban bia ba o se nkoto o makatu am o se adwuma no so afi bia o se nka o mu yesa o mu antumu akatu o mu tu o makatu am malady he ade ba akwa me di sie na nkura ma kwan na awofo ehun yira omo kro omo de yema no e ko omo ko ni ebie school na nkura na firi omo so ko yenko school na omo ho nwom so hu na se nipa we malady na se wa hu ne ya na malady ade ba akwa America ne se akatua America bi ma teacher fo yi teacher ni a kire politician ade ama wa betena mra che badwam wo ye lawyer wo ye doctor abo dina hodo akese ne nyina teacher ni na kire no malady politician ya katua wo GSM mra che badwani no esusi ni teacher ni o kire na de enti ye besra ban panifo se oman betumpon na ye nwumasua de a teacher fo no ye me ye ni nko won ho na ye muwa won malady teacher ni bi ubako ba bia wote a odi ko school mbokra no so awere ho teacher ni sori anopa no akọ public toilet na akọja nan ni wu ni bom community fo nko wo kira de no oni omo ni bom malady mimi hunu ye wo schools bebre malady omo won sase de da ho de na si kwan si ye besisi dan ama teacher fo e betena ho ye mfa nche no o be kire 3 years 4 years near transfer na obi su be ba betenam malady ahomete teacher fo mo bo na teacher ni bia wo kire bia wo wi afra fidie na daya se na ye prakatu antum amamo malady me da se pi case number 1 Benewa Emmanuel aya mon kata na nimu mayen mon kata benewa nimu mayen
na sam no ye sensitive abai wa fe pa we de abram pa nwale yankam de ne man ne ho fe se hina mambere wa free ba ye enkran wan wa ba ne kuradu Benjamin Boatin izu abusuakuom Benjamin abusua no ono so ka ho wano no agina daka mu what oda yiko mambere wa ete say won kata na ni Kevin kata me ba na ni mami what to say mami pacho me ho ye yo ba iso aye Bible Quran ye bi focus ya kasa precaution abobodu ane cross ko de opede ye pacho me pe Bible o kon ya sole me ko Methodist yo Christo nti ya dish nyona be ka kire no abrampa ka se ne ho fenti u kaguna sum ya dish o de yi ba lebi maledi won se santia we de e common de mo wan se no wa ko asole ne nan me ko asori beble so ka ho ko asole ni bebre ebi nso ne de he mitime ko SDA mitime ko Methodist na mitime ko Pentecost aredi omo mani e wonam na wososo ahohom ne hwe mebe me ko bia ne asola me ko okay fansani fato Bible no so e bowdin eye me bene wa Emmanuela eya me bene wa Emmanuela me sada Bible so me sada Bible so sa sema me bekan sa sema me bekan eye no kre ni nitro onyame boa me oda man bene wa sembe na ade abeda o ma Ipa show me we secondary school me tubata ko nkanai senka me wanka sa ofri me ka se de me free techiman techima fie Ipa show de bi me wona kura e kura ben ase ye frɛ ho ayi man bene wa no krom di techima de man shada tana ho eti ewo on se techima ye wo Nkransa road ye wo Kintampo road ye wo Sunwai road ebia Kintampo road no ekwa nkura ewo ho Kintampo road di a wo betwa se obodom sa no bo ase jema ene ekona hina sa kwan no so hina ofri metana ba bia ye frɛ ho amoma amoma assemblyman misantwi honorable ba bi obi amechia no ndio yenkoi me pa show me amoma me we secondary school me tubata se me kwankanai na makope bibia bi ko ye fie ya chini ya nim na ebi ni ho ti me ya ma nwe se me tubata ye ntafo so ba ne bema nti wo ta me ya mboa wana e pani ono na e pani na me kakra nti me friend ne ka kire ne se mensu ela mensu so mensu ai me friend ne ka kire ne se na tadi ya peso osu no ohome kasa me friend ne ka kire ne se me pese me ntu kwan emra ane na me mepe bibi nye na me so ma we secondary school na bia mo kakra ho ha na me ma me betimi de aso me so na ma to aso enti me ko kra Emmanuela Jai me nua ne da pio wada kiosu ti me kwa no wo ni fiewura na ono omote no na omoso edan mu se nkran so dan no be free porch ho na no wako bedroom ti nyunu dwa na masama kete beje ko ti bra ti me nanti ya ko pe adwuma e wo Piota factory ko ti tissue bra na mfa ti me kwa no mo se Piota factory mo ba bi o moda nti na e wo se me nkwada ho nti na me kwada na ye no adwuma no na mo ye de yen ye twa nsuo e wo Piota factory ho nti na me kwada ye wo ba bi e da na ba bi ye adwuma e ben nti ade kye a wo anopa no asɔre kɔ wo awi opon a na awiafo no so aba nti saa na me ye nti be du mre bi me ne abaya ba ko benya kasa e wo Piota factory mo ho nti menim na ba bi a mekɔ bia so no mani same nti me bo manager na ma ne na manager ne ni ho nti me pia me kɔ abonti na me hia director no adwumawura na nkasa wo kwan no ode na me su na bo so me no mo ma mo sai no mama me ko ende na 1001 actually ne de omutu mu ko 1003 okay enti me bo na no bisa se na ba ya de nti a wo su na me su onipa su me su peso na me nko me se me ne nko wa hodu mi atwe me se chinchina me ne nko ama na abɔ masum kura ma me space yi nti me bo na ma no no se me mela no office no mko frɛ ma ya na ba wan fa nyina no wan fa nyina no me di gina no nananom ne bɛde tetemo na dia ni udi gina no fa kwasi ana me de techimai botro anu di gina no me busuafo nananom ne bɛde tete ho nti
Udi agina no. Enti me free ho call no na manager ni siesie asentina me ba adwuma. Enti me ba adwuma kama. Enti ade a kye na asame na nipa no so ye dooso ye run shift anopa ne awia. Ti ye dooso pa. Nti enam se me call ho na director ni hu me na me so me share spend anytime bia obehu me no enam space ni to tai hwe me oba na me ti machine hu kola obehwe me saa me nti ase na me de da no me gina ho ba na me gina washroom kwanya no na o se me wo phone director na akasa na me sia na me wo phone na o su o se me wo phone de a na me mfa me number ma no na me si yo mati na o su do ofitechima na ne fufuo ne abunabunu na wani gye ho na me sia da koro obefre me na ya ma break makwa ko dibi obukwa ko tobia mama madi enti eno no nkomodi de o ha no wo test me ho tesai me ho ye na wo de betu nsina ni gye me ho no peso o na mentana na me ka kire so da bi o ye panyini kye me so adwuma ye na me baaye mentimi na wonya den entana mane na oso wabo mama ne ne de ye dan ya me susu hu a kire wo bi enti se me pew se me mpew eye force se me ne entana na enti sa na me susu hu kire obi a ende anungu ase ye be ye den ebeba wo bebe so ela trase bro fine bra 10 minutes wa ela home ye bradi hu nipa mo bo kakola o wie suku on train kurom okwa akopɛ dwuma ye bekombe manager yi ede asɛm bebre ewo water factory wo bekombe ayi wo nyina obese ye lie doctor my lady yo na asɛm no bro yeso mama chia no atiefo sabre Dr. Grofa transisima kakra bi fati opomde ho asɛm Grofa yemodaduru a yede yankase kokoo ene yedru friend design to Xylem na afra ye Grofa modaduru no aye modaduru soronko bi obanu bia wa dansepo di fa dru ho adru de ho adanse bebri obisi na ni so biri no onu Grofa modaduru no ene ni so biri no ayira obisi na nu obusumi miensa wa bra onko hospital onya Grofa modaduru no ye no enyame adom bibia ye kama enam awia eni jaso adwuma no yenti obisa huntutuo ne hunam nyina ye ne ya na poso ne mfe ne toase nyina atwetwe no onu Grofa modaduru no ne nkasa mu agigire guguro nyina nyame adom bibia ye kama obisa edura na dua obi ede hwe nkromo no onu de ontimi nda omini koto ha ne wamina beto ha onya Grofa modaduru no ye ne nyame adom ade achi agise be boni prum nyane no ansa no asore obisa aduane siwo a ode ne sabe wom sa ha ontimi ndi onya Grofa modaduru no ye no ne nyame adom odi sanje ntumu obisa mpompo na ebodo na epai onu Grofa modaduru no ene mpompo ni nyina ahwete obisa odware wi a gise okopa afe na ode adwene ho onu Grofa modaduru no ye no nyame adom ahohene ni nyina akọ ne dia betom na dia betwam a ma Grofa modaduru no ensoto na obabia oba bia bag mi ne Grofa shim menstrual disorders nsabuom hawo die mfie du no wontimi mu ni nsa wo hu ni mogya ni no onu Grofa modaduru no aba die onya ne menses oti yaw menstrual pains enu Grofa modaduru no ene yaw ni nyina ekọ die ba na yi clot ani tuntum no enu Grofa modaduru no ene nyame adom ani ate kama die ba gise de ne ko hospital ko wone panie ansa na etwa no enu Grofa modaduru no bibia ye kama obi ne menses na otwe obi ye de na otwe mienu onyam Grofa modaduru no ye nyame adom boso mene so a na otwe no ba na so kama na bibia ye kama eno ti usu beka Grofa busua no se de be ya usu be dansefo eno ti se otie radio no age number no wo hwe TV no ya fa phone twami fra TV no se de be ya wo pharmacy a omre Grofa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 enada sie bebri aba na adanse nika a ye gi ho adanse ebi ne se doc ye ho ani ye nsa ne ye nan na etitriti ya num ndu anuma enko nyame adom ye nya Grofa modaduru no ye no ene ye nsa ne ye nan na etitriti nyina ejai ne doc edien ne kofasa wo ha weba de da bia ye ba ye ka kire wo ne se ansan be hu se wo nsa ana wo na eyo titriti no na stra de bone na efre cholesterol no edi kan wura oni pedua no 15 to 20 years nti woni wa na te eno ti na ho yare no a doctor for atu ni din silent killers wan hwe de obekoboko wa bra okra wo na ho so efi se stra de bone na efre cholesterol no efum ko wura untiri bi efre artery sa entiri artery de ni kwase bibia fam ka mogya ni pedua na no awie di ama akoma no pompe akọ ni pedua na kwa nyina ne mogya no kwa okọ so nyo no kwa na ekọ
enuane a wadidi de nipadua na twetwe na efre ni nutrients mframa a wahome de nipadua na so ne so na efre ni oxygen no na efre mogya akọ nipadua na kwa nyina ma nipadua no agro fine nyame a nyo wadom na srade ko ruru sai ntiri mu a ema emogya ntimi ni apro yi efise ntokro na ewo ntirinom eye nketenkete etise mpane ntokro na srade asan akodi dam enti basa edi ahonte beto nipa ne so edi wo hawo beto nipa ne so enti nsankyerɛ ne ebemu ahu se nipadua na ebre anase yare kase edi wanimu ba eni se ba onsa ne onayo tititi no num grofa magedro no na yi srade ne free nipadua num nyesa srade ne da ntirinom che be yare kase e frɛ atherosclerosis edu sa brand ya na yedin na kyesɛ mframa no na frɛ ne oxygen no enru wadwe mu ntem adwen no so wode sa oxygen na edi ne dwuma to anya ne ntem amfa ne dwuma de koba ne sɛ adwen no cells no start sɛ ewu de so wani de so wano de so wonsa de so wonan ewu a na wo ha kɛse aba pressure beti abeto ani so wano timichia wonsa dompedu mu nso na da ho ɛna obi tie fom a so atie fom so ne nam ayɛ ntofo obi sɛ dura na dwu no oda asia soja agu ne ho nam nyina ahyehye no obi sɛ trafa akokyɛ ana ogyina fa akokyɛ na ne nasi pagya obi sɛ ontimi nsi ni trase fi so si ni trase asi nani eyi atofom na ni tifa edwa de ga num grofa mageduro no na nyi srade ne free ni padua num yesa asrade ne fro soro koduru adwene ne ntirinum na adwene ne ntiri ne paya doctors wanya stroke agya okra ne akonto na sabre otimi koba na tese na yare akonto a doctor fo kire se omu nya stroke e hospital no emu 80% omu di free pressure neba sa pressure fo isu no omu nsa no omu na yom tititi no num grofa mageduro no na nyi sa asrade free ni padua num yesa adakro omo ho so ana on kamishiem obekọ hospital doctor bekacho sadie bi wo me feri sodium e kosoro intenkyere yetwea cholesterol level ne kosoro tinamono anwa yetwea wo sugar level ne kosoro ntiasikire me ni biem wo ye bema otwu mutan sa bre uduru ho a bema no ebekofom ifisa hoɔden ewom no nipadua na age de ama akoma ne pompe num grofa mageduro no na nsiesie nipadua no ma nipadua ne nyɛ kama ifisa de yɛka no aduro bi wo ma efre ne xylem eboa yi srade free wontrim na kokoo ni so aboa ma moja dia frusa ne ye num grofa mageduro no se de beboa ama nipadua no aye kama se de yeka no enu kranti ya to aduro ne dini grow fine nyini kama nyini fefefe nyini ne sabra ado ho de nyini pesikai enkoto mbre bi masika wanya no wonsan fa enkoto pressure ndro onu grofa mageduro no a beboa ma nipadua aye kama se ho na so ani so briu we adwuma wa wiaso we adwuma ogya ho nugofa magedro no akoma no ebo periperi na ntika kra bi no akoma ebo periperi na oyema hyew onugofa magedro no a bibia ye kama wonsa no na yo tititi waposo ye oya edura na dwena wontimi nna nugofa magedro no aduane siwo na wontimi ni dia yare nugofa magedro no ye nua ma no adre nti moto ye din Dr. Mrs die mfie du no omu ne nsa onugofa magedro no mogya na ba ye ti yawo ene onugofa magedro no yawo wonti biem wonu go from magedro no ebesiesio why your family planning na wie na ahwe omugya ni na ma go from magedro no wo ye bema so ye ka kire se bema obema ne nyedom pe ne hyem ye ntirintiri ena mogya fam go from magedro no na mogya mfa ntirim yi se de be ya afro bema na bagyo so na mi adom ye de nkunwa wo so bi aba ya turu dini go fine ointment wo na ba bi ye wo ya se ye wo kon wo kire bremo wo dompem wo nkase wo sisi bi ye wo ya bia no unya grow from magedro ni nom wia now the ointment no asra so ba bi eto aduro bia benya grow from magedro ni bia to say your pharmacy herbal shop drugstores ye akasa so wakasa na ma eto aduro no wo hia ka na no atobi na emom se ope bi atu aton na wa shantere gin ha mesre wa ya akotafo PFA pharmacy upe 1000 cartons obenya ma Mr. Herbal omrom apidanko omrom Angelus omrom Colinac Ashtown Bezadrica Okewo Tinatex Sufolai Pure Live Wabuakwa How May Wasafo Pole Saxeba Patasi Blockhouse NNA so Patasi wa Costa Pharmacy Pampaso Yellow and Orange Mamokom Smart Herbal Obuasi Santiago ho omu nyina obenya grow from magedro no ene grow fine ointment ni bi enkran for mu ko Kanshi Drugland Angel Herbal Halos Repash omu nyina o grow fine omu san wo ointment ni bi asama for ko Ekus Pharmacy House of Drug Widama obenya grow from magedro no enkoko Hillside ho na friend Isaac Drugstore obenya grow fine ointment ni bi Sumai Capeba Mose Greenlight obenya bi Tachimai Abido Depo ahemfie opposite wa obenya bi Brekum Dr. Clement o main station ho obenya bi Takwani Prisia o wasa Abido fie grow fine ho
takra the crisis the answer when a friend approaching krakra ubenya grow fine ointment ni bi wa obroni and 1000 pharmacy tamale opike gombila and odu boga sister coast provision store or empty no ha obenya bi Gabson pharmacy okuforudia or grow fine any ointment ni bi e branding the number no na frame ni eni nkomo 0244 59 65 32 0244 59 65 32 unum grow farmer yedro no na the ointment ni shira dia na obeka busuafo no na yen a yanum grow farmer yedro na age yen dia ye ka se grow fire enye so age so ani say it makes you grow fine papa bi nyamika obi ya understand e be say aba ya be papa anka sama wa no e die ni e kire ebe mo grow kama ela transe na wanka so wa say wa grow me pa cho ko jak farmer na air free or say afiefie tipaye wa ye pro code kama dia ba etu ase okọ na obema afoforo bi ensom wo se me pe ko jak wa ya pose de jebidi ahemo ayi wo se asin konkonene e ma wo se no e ye kama e de amount 0531069945 na ye koye nim sister Kidi Glamour and Wardrobe ye fi ani kire ho so nyin sen afi se wo be wo ba no fu ani kire ho wo ne ma nyina da na bam o wo bi wo ho penifo ne nkoda ne ma ye kama ene uduru wa nyasem keto akra empaboa ntade Atenga Junction fu ani kire ho China money die no hwe ba kon so ahinsan 024579749199 siatsika de 21st clinic to say 21st clinic fu ani kire ho 15 branches across Ghana obehwew me pa chew to asinti twetwen fu ani kire ho nyema nkoye ma no hwew ajonkolaze ni nyina beko bia udu na si fom a nyema basa fu ani kire ho wo ni padua nu ama ho kirew bra 21st clinic and cry ye wodome markets oboase council quarters ena Kumase nso ye wo ehwa overseas techiman ye wo Giant Bank dan dada no mu 0249311311 Roman father yen fa ye ni jiro nko je duro ni bi nsano na ye otitriti ko je bi ni padua tutu ebeko osisi aboyade bi kuntato so ne ese mu adu esi beku a Roman father eduro betu ase 0552668517 Kingdom ye nyina ye fi ye ni kire ho ye de garlic pa aye eye eduro ye ye ne mixture aye ne topa ye eye kama pension so obete pampan no atomene no no a eye gel da o mana se boko Kingdom ginseng power capsules na tu namu sayade bia bema be ginam na fe tremendous no so na tu namu sayade 0597298855 Politank for so my Samu super obi anko jibi Ghana manti wate so se mounti bomodian so ba kwaje odie and a Pepsodent Unilever for so why cavity fighter ko jibi unum so onwunu abo o sin femfemo unum so hia abo o so femfemo jibi na iku sin ela na papa ne say wupe wanya ase open nko ade unu obi ba akodi nkomu nti ese ote ase ye tiewe enti oka asasem no na oka chense se mesumedi hu nkomo kire obi a obekume enti e ma mesumegi trum te toda ofre me na machia no office no ane me ada no office wo etoda so on completed bia na wo estate na wo sidi ma han ba no won sinwie no wakoda ho timi na me koda ho na ho no empa ho empani ho so ma me kotu ho no ane me ada awurade eni papi di boni o akola chese no ode wakoku nturu ho no ane me ada ewo asa no ma so da no anado ne onsasisi fo me de mensasisi me kotodwe se na mabu memu no na ro no ho no ogina machi na boto no ne woda yo obenya medals atemuyada no ai petro di medals akese ne begunu ko ana odena kasa nti na akoso ato ache nti me bua sika kakra no ya madwen se me bobo na no ma usika wono de da no ma usika dio sika ode ma me na me kwaka kire manager ne se mi pesika awie na me bobo kioso ba bia me di meti beto nti no
inya 6,000 na aka 2,000 me bo manager na man actually no be ka chele me say ono na ma manager na ma me say 2,000 se me fa mo bo kiosk ni ti e toda kura o tai na me beda wo kiosk no san ka chele me say na manager ben wo ya crown manager director ben crown director say ka say ono me beda kiosk no kura premium no na me hwe atoa na eto aso nti de beba ne se me dwane because me catch le will be an answer to me so farm and tell me and some baby free kiosk and me dwane koi ti me dwane ko me nan fufuo bi nchen wo wasa akropon so me galamse wo ho nti me ko ho na wo se me niam no so a de me bre so me nya na wo se me mala me yede e me fa wade nti na baabi a kiosk ne si no na nipa koro ne se o mo be si dan wo ho ti ne yempagya me so me de nkrofo bebere kwa adwuma mu ho nti na ba akwa me so me pe na asem me ko na me de me safo ama se ya onkoda ho because what da factory ho kora na ya na wunya asomdwe nti okoda ho ma me nti akire na obeka chem so mo so wo mu mpagya to obepagya kiosk ne de akọ factory ho na me si yo mate me de se me ba kora me ye adwuma biem me niama na me ba befa na se wo peki oso na maton ama ana kakala wo so benya ama me a metimi asesa me niama de aba techiman no na mso masesa na me komekuru na osuo wate nti me ko ye no na me ye madwen se me kwa kosua adwuma ti ona me frɛ manager ne ka chele ne se ki oso na o ma me boboy na me de me sika he 6,000 bo no no che me 2,000 ti na me sa ho nti ko won fa ne 6,000 na me boboy no na won fa ma workers ne bi nnam na oma mi se star na me mess o ka chile manager na ka chile me se wakra niama ama omo de ba omo de be ye adwuma o Pure Factory nti no woni sika sisi a na me so obi ba se o to a metimi ato ama no ase ane se obi ba ho de a metimi ato ama no ana me si yo mate ti didi ma na wo hwa me nim de e bo director na ama ne se me pese me mara me fa me niama no no ka chile me se o frame me no ka chile me so se me ba de ane ono no beto kiosk no ama me 10,000 papa na kasa beto no ama me 10,000 and I'm got you so me bo no 6,000 to 10,000 de adorso ntu de for me 6,000 mame now the manager no 2,000 ama no na nti san na e be ka no waye den wafa enti me bedru me free me kuro mu ho bedru nkran ho no ana ofre me na me sema ba na o ka chem se me nko hia no e wo hanom sei na me magi scam ti me koye e ko hia no kodai me ko hia no wie no so ko taduane ayeden ama madi to de me ko restaurant bi a eye e restaurant ni hotel bi a friend 1 2 3 guest house no so wo nkanan ho abi estate bi wo ho a e frɛ ho 1 2 3 hotel se guest house to taduane ni wie no wo hwa o tai de ma konto o munimo no e wo ho ti o wie na me de because me ba bi ayeden ma ni kumbi ko no pie ko ja matena wa ma nti dynamic ko dan mi de menim se bia na watu ya kadada ana bibisa menim bedwane kura jane dan nti o me ko no Thursday na me ko da dan mu go nti me ko da no no ko ye my friend is aso no wonfa nti e kakra no obai no odi aduane bae o ka chele me se ansi ne ye bedidi no ye motokuro no nto ho dada ansana ye didi na me bisa na se di ntokuro no o se just wona me da ansana wona no na owie kola na obesan so ahan dan mame ama miska mpa mama san hwea adwuma apedwetre bi di amame me so enam hu dada na no wadi kan abo me eno na chi no kola no me ka chele ne say di odo wodi yami na me susu hu chire obi o ka chem say me susu hu chire obi kola na me ni evidence bia e chire say wo ye me sa asema o ka chire wo asema o ka chire me no no one so record wo no me so me dey adwen to meeting sa de na so me dey me phone no be record no say be ye duru ba bia me so me nya evidence a me so be dey be dey e be twitwa me ho enti wona me da hwie a okọ washroom na so wo ba na me dey phone na chire ne so ba won dey wonim na etwa no ebi wo ho otua me no fo ano no wonom no wada na me twa no ebi so wo ho a wona ne da hwie ono wo da hwie a gise wo de desta ayi tawo bonsuo pepa ne be ma ho nti ekita me no na mi twa no ti mi twitwa makoma ko be ye 9 e do so paaye ti we tana hotel ho de metena ho be ye 1 week ti 1 week na china mpese me nko ti me sesa me ne ma ye se mi pie nso abara na ba wo share me ne de 10 pesos kora no onfa ma na wo ma so ne wo de da enti me ba na nam ka che hotel fa se me pesa me nko no mo so mo do mo ntimi ma me kwan ma me nko je so mbo na manians ana wo frɛ wo mo na me nim de ode wie wo mo na otua wo mo ka na mo ka se metimi akọ
Tom ka se metimi akọ no me pie duru abontena me number ne de wa block no me fra Emma nature say na wotwe no kwotwe no free 1 cedi 10 pesos everyday 10 pesos ta to kuro dem ebinim ena me de me besine ko me kuro evidence na wo ho evidence no wo ho no ma police for be kire me sadan a wo se me blackmail no enam videos na me twitwa no wo de bobo keka sam ne bra eti approach for na delete approach for de agye me phone no kura so wo mfa mame je so wo ye de wo ye wie ansa ebe huru be ebe fraba enti na say ada say ni nyina no akodi wo ho de wo ho no ye bi wo yeso ye ho enti yes ano na me ye den be ko ye enti me ko ye no bo so me so e ma mu mensa na me friend papa me friend ka chen say ja ende no wa block me ti gise me twere e wo WhatsApp me twere de Sunday no se de wudua ye no afifi nti bete na kodi o ka kire me say wono no de woni 10 pesos kura de mame na me ye hiani mobro wa wono no fa me so woni me deda na wono ne ani wisu me awie ato me atwene sa no ka kire wo ane wa wisu me na wa dampo me nti bia me pe bia me mfa na minim na video no so me post di ma obi a na me di kire obi a be ma police fu abeche me na omu de me ato me nkwa na nyina na me wa wisu me ato me atwene na won fa me nya hwe na me twa kora anya twa asebi ye di tua ka asema o yire me de me ko on de na according to workers no mo say na yiri pan ni do ni na jai na ne dan ye odi kan si no maye gi ama na yiri pan ni to wa brochire nti me yankasa de wa mama na yese wo yire ti police station wo no be kire so wo yire wo ma nti a police fo no say na yire no kura te sei no akofa ba e di nsem bebre ba na yire ne nkan ni ti me kura me ye madwen se so mu ja me nya ne so me ko na yire fi akobo na ma na yese dwuma ani kunu the police for next time catch them say me ko okra na say papa ni prame a omo ni hwe fa ho den na asem ni ko piepo ekodu police station nti me koduru ye na me hu se mafa afuro na me bo na mane no didi mi sa atem no me so me de yawo ani bre ena me so me de catch na say wa anya de me so me de video no beto abonten ana me send am adwumafo ne bi se na be ya nko no so kola no be hu me mobo kakra obeboa me mpo o catch me se me pa me mfa nto no be ma police fu abeche me ti me so me send video no e ma manager na no wo adwuma mu ho no e frɛ manager no bo na mane se unipa sei ni sei no de aye me video sunie sa ana manager no so ka kele me se de papa na ye na nipa bone sem ye nyina ye fa nkora ma ya aye ni yie na se won de be fa akora ba ya na abetoto na se na ne na akɔhye ba bi ya da wi ya 10 pesos kura wa ma ni bi se didi na tem ka ho a papa na abo no manager na ma ne se wo be ma police fu abeche me ti manager nka chem se ya me hwɛ me ho yie so obi frɛ me kora na se me nimu na e ma me mfa na me da na se mate ti enu na chi no wasan so wo abaya bi osan ne te wo adwuma mu ho ono so ne mpana no nti wale na atana ache amani dibre abaya ne de afrifie ba oba wote akonwam wonya adwuma bia bosome ye betua ne ka aha ndama no de ne ko university to one de ne hoto no me so me pa abaya ne number frɛ ne ka kire no so wo na wo bɛn no nti 24 na ka kire nse de wo ye na nya because wo ye oba te seme o ka kire me se me se me wo papa ni video na se me de to abonten a obama papa na hwehwɛ me kwan bia so ache me atom nti na de omu ye ne nti eno no me na me so me send video no bi ede ma oba no na me sendi bi sande ma manager no me ti wasa kropon ho a me nka bi nshem na anu kwase da which is on the first me hwe ya CID fo mienu na gina me so mba ya kura me nhahwe ntoma se na bo me so adan ya o mufiri kuma se na ba ya na papa no na soma o mo se o ba chime fa me nkotum na adan me blackmail no so o ma me sika na me se nkwase abu ya because wo share me bo so be ye say ama me uwie na me de daba had by heart masen afa afuro ma bo wa mane eno na chi no still de wugina se ye meche me ane mo nche me mfa me nko mo de me koduru ne ye ka wie a me so me bo sha wa share me ana nyinsa ya ono so share me no ono so betua so ka nti me dia me ne o mantwe na me ne o mote ko me ye ba mo de han ko gu me nsa fiti wasa kropon tun kanan de me ko two cells de me ko two cells wasa mo bo na abrapa de me ko two cells ma de achie no matale dia bom pe wiase da dia bo na we oto no ayo ya de ensuo ne ayi abosom ne de atiti no enti no wa frefre fa kwasia bura kraka bule ya ti ma bo chirewa mo da bo di tadua
wo bo dua kum se nya nyame ne be so akoda yakoma mu because eja ni obi party da pasa asa keka semu eja in the name say wo sika yo kase enti on ba chi me de me koduru ho ma me koda sales ma taale ye hye me ye baako me mpaboa ene bibia baako ti me draws na me de bedwale according to omo am koto om kwa jise wutua sika wo ma wo omo me so me ba ma fa 10 pesos kora ma me de betua sika kora mo ye be ma oba bia da wo se ho ti ade ye chen ye papa na animu nie si edi ni na wo be che me na lady baako ka ho me hu papa na me si eja e wo mi se me post two picture na de to aba iya wa wo so de share me no me send ma nkrofo no wa adwuma mu ho na me iya ni nti na me so me de ye de me ye no na nya me boa payo se metam obi adagya se me so me de komo obi so obi nhwe because iya wa he de eya so de wa mo abeche me a wo de me serew twaso na yenko kan fie boko na mfa so dwe mla oso na de me de akoto abonze kwan bi obefa so obem madam bia no obem madam ti so omo ma obe ko season omo ma me bill omo che me Saturday Sunday anwumra ti Tuesday anopa no Monday anwumre me ka se menyam na omo nyini se menyam ti omo ankasa so me nsa de me call police station wa ane hospital ba si adi ni pe na me nim ni di o sisi a friend no Kennedy bibi he police station omo do ko Accra no bro no beso Accra Central yo de kasa enti ade chen ya edo na mebu nkotodwe pa na che wo seda nti omu koye test ne ba ande omu se menyem ne de na ase atete ni ajojo no nti omu ankasa bisa am se medidien na msuo medie mu na omu koto bae eni esi kura siso me kasa wode me ana omadum no me kasa me bofu no me ana omu dimirika no matampoletin nti ade chen Tuesday na papa ne bae na si adi ne papa ne kwa abonten keke kan se mbi kire na still na hankop ni sada no kura omu test mu se menyem omu san de hankop ni gu mensa mami san ko da mu piem nti menim se menyam kura no mpo mahu se papa no kura se di me awuse no kura nka mo betwitwa kura ageme nso still mo san di gu me san mami san ko da mu piem ade ye chenye na odne no ko gina abonten ke kan sem bi kire na papa na kasa ba mo Emmanuela se me ma obenya obi ama na ma obe na me se me de me ko fa obi wahin wo ba me ngwa na be che me nti me ni obi obe ma me be nti me ni obi na police for na nkasa we ni adamfo bi a anyway wa ha na me suo gise bi a me madamfo bi a me ko school obreku me nim no senior high wono ne so won kan ha gise me frɛ na me frɛ no ne namfofo ebe ma me be me fun no so de o mo gye me ka kyerɛ o mo se o ma hu se me nyam ne de ne o mo papa no so hwɛ me kopem se mewo o mo ka kyerɛ me se papa ni 1 cedi kura na wode be ma papa no say wono ni 1 cedi kura wode be ma me na me ankasa me hwɛ me ho na me nya die na ye ne ba obetua meka obetua akakuleti kabia amabo asama papa ne ka no papa ne ka kyerɛ na ka kyerɛ so me free hafi a me de omo ba kɔ sompa omo ka kyerɛ me say ma me no kura wo sompa no wo kura omo pɛ na kye no ti me pa me omo pɛ me ma ane ti me pa police ni kro no ane ontumi nkasa me pa me mfa nkɔ me nkra me de be ma ne nkra ho no obedwale for 80 years me pa adwuma no ko obedwa me pa me mfa nkɔ ne ye bɛkye no yo ena omo ka say ye den e kyerɛ me nti omo bobo me hu bebre omo de mbakɔ court omo hu se menyem ne de court no nsensam ne de kora do manka biem ti Tuesday ne me na fofo ne ma me bel ena me se na mama me bel me nyankran ha me mfi ha me nkɔda he e de na me ni omo ka kyerɛ me se ne de omo nim e de se papa ne sa wo na koye de ni me akasa me hwɛ me ho enwo enye die ne ne ba obeba obetua ho ka ane ka bia mabobia obetua sa na besi eti so wobeti ase a hwe wo ayen a yen ye be di ni na ma yen ame amefa ho ka se wo ka no unim se ye no kore se papa no na ne wonyem de a tachi man na memete enti no me gina wachi se papa na ne wonyem de a ku de kipu nyinsen nyame nti na yawo na wo ne koye di ye ne se dwam na ye ne ba enu obehunu se emra ewo manu wo de transe Mr. Champo Brem so mami ne dance
So mami abaya sumaya walking area ho pa. The sense any CID Kennedy crowd about them on Grand Central hono. Me try the warrant to crown was what they bet you mean. Yes, abaya no kra adwempa. Wako school wi wo hu se efie enye. Se kra ne mami enye stroke eda dem. Ah. Wonua no mo nyina ya wo mo nyina ewu aka nipa na ipe. Ne mami wo ten. Enti akona hu se efie enye enti se otubata. Otubata akonya adwuma aye hwenkwanhia ya wo akohia. Ema to ma mo se ema no bi empa adwuma. Okonya adwuma so a bema ebe so o use no ebe ne ye ne wo pe. Nko sebo we se eni hwa yin fa. Won enti no wo hwe nsemo ya akode ya kan nyina. There sana tie pa because yenyanti be ma ne die. Ti se sana tie pa. Ye be frɛ no. Na chese. Abi je mo ma frɛ no ma ye. Wo akode kwasia ne nimpire nu pa. Ɛna sebi bibi won nsam enti no wo de atɔ sebi aprosifo bi adwene ɛna wo mo ye ne wo Abi je mo ma frɛ papa ne ma ye. So wo be ma ya nka sebi wo da adwuma no wo bie wo adwuma nka wo kra wo ho ɛna ebuo eba wo so bi won na ko bu ne wo kwa ye no e de nim guase na bo na bi ten se wo gu akon no mase but on nka se na gu ne won mase na so da se ne ba sompa fo le so obi anka ho esi den ena priest ni etumi se ye pe ma me no ache onka me se champion ka bi ahia ene wache kra because I have ye tell there me se champion so bodu. Hello. Hello. Papa ma he. Hello. Eja boaten ma ha o. Yeah. Net say. What I can say? Ya frame wa yini ni me ka say free Sompa TV so. What can say? Kuma say Sompa TV Sompa cho Mr. Boaten ni. Sompa TV. Pacho ai. Monsieur. Me pacho de kan. Mr. Boaten ni. Ane. Yo papa we de awia unu aba me frɛ wa enya bone abayu bi a friend Emmanuela Benewa ena wo What day? pacho unu abayu friend Benewa Emmanuela. Am I live on TV or something? Eja Boaten It is ourselves. me so me ntedi ya wo Canada na wo busa me. What is that? Me say wuni mabayu a friend Benewa Emmanuela. I mean him no. What the assembly to so na me nyini ena me busa. Why day? O ka assembly at kire yan. Me pacho be bre to book kasa boko akra mentina o kan papa. Yo me pacho eni enya botre me. Me nyina yi be mo noise o ma me sorry. Mate gina yi papa Boaten. Gina yi. Sompa TV. E kuma se right? Me pacho Mr. Boaten e o sere o. Hi better kasa. Eja Boaten me pacho me baba yi wa bia. O free techi ma ye friend Benewa Emmanuela. Abai wa fefe tenten kama. Na wode na sem bia betu nanim o se wa me ya chi na tum. Na em se kwan afa so ma ye chi no no anya ne de. De to so mienu. Em se munya kitahudie kakra wo ye adult. Nso ye pani enti em se we no mu mienu na motena mote ase se mo be hyehye ho. But yin se pie mo so se wo nhwe no. Akate no. Dan frɛ no. Komo na e ba no ngende. Frɛ no. Ebia wono so frɛ. Mr. Champion de tete ho bla. Na omo koso amfrɛ no. So mami enti no ekwan ya wo de akola ya afa so se sa na tie pa dia. Emu ya. Na che se emu ya papa. Enu enti papa no se wo tie yen na woni ye be kasa dia. Mene no a enka mepemere. Na woni ya kasa na ya hia na ya tutu niema fefefe. No ahwe akoda no ama na wo. Owo a ye die ni na se ye ne dia na je se wato aso
sɛnea abaya no ka no wɔn twempra wɔ baabi a ɔno nko na atwempra enti na akora nso wɔnyɛ adwuma ɛna wɔtumi ahwɛ ne ho asɛn awo sɛbsɛb wɔnom nsuo ɛna wɔnyi nsɛn yɛ enti bɛrima no kwan yɛ ɔde ɔbaa no baba hello nana bo aten number ne drop here me trust me from back kafra nana ye me nua bɛrima akora ne yes madam akora ne sɛ wafa flow wo se wo nhwɛ no na ɔno anwo na ɔnkɔ yɛ na me se wadaworoma no crazy madam I have a case with our Accra Central Police Station. And my normal details of what is happening. Me wadaworoma me tie o. Why me bancho? Yo. Me didn't call me didn't call court. Sir. What you tell me photo? What can tell me say what film when the former worker? What can tell me say what film? Go by me up. What would you tell me photo? And I go to internet so because it also. Oh. Machino, Yachino obey this ano. Me pa. Me na anyi wife and children. We be on the boyfriend if go. Over there. Me pa chawo. Obi say wa fe na eja boatin oba wo a. Oba eno na uda naked. Well, madam, I don't know what me deja. I don't know what deja jaba public. Eno de mo anya de na de me ntia ne say. Wo se oba srawo. Woba eno na uda naked no twitwa ya na wone ne dai na sa de ne pie mu anyima sa no ba look at the no problem me na nyimo no problem me bo owo a e be mu say who is the father of the child so no problem no and this but that no be to abontema majumefo ne amanfo ewu no and any problem you eno no ma ejabo atie mate ase na obi a woni ni hweye no eye de no tumi betwa wo because me ni hweye me ni hweye ka me nada na your girlfriend I don't know how to call it but me nada e dey just because me nai enti say no wo wadwen mu no tutu sanyinsan na nya wo amebo a but me tini ye wo susu sanyinsan na onyam na nya wo dia on oh come on me met marry oba yes met marry Martin sir onye mansa na oba me o eti o ka kire me so onye na me sending no video bi obetu ka ja kire o me ka je so onye mo wa me die ni yeah me je no kwa na so ni ne den so onye me hwe me na da me che ni ka obejira so me ne den utu ya ne ka oh me pa cho mi sabuate wo ma ne say madam your phone so me so oh Debbie so what you an ka sabi onu te onu mi so no me ma cyber crime unit if you cry e ko tite no 1 week e wo baby I know on me ndidi wa say kropo e ko tite na so munya na chi no e de no buy no can say please for your over catch them no wakani na o se wo ka kire ni se wo be ma ni sika ya dwuma de ni kotra hotel 1 week ene ne de da ya wo wie na wo send ni message say sabe ya japade e kura no some go body ba mo na trouser wase wo ni da wie na ka kire some go body ba mo na trouser Dabi onu no wa be ka ye nka say ye no kure design say the na danger oba no be dey wase oba nkran so obefa ne niema na wo invite ni so o na oba ye no ba ke be fa ne ma me na mi uso oba nkran oba ke o se se o ne ma ka na be fa me uso oba nkran fine wase woni wo de emfa ma se ka oba nkran bebrebe oh madam ipa chewo Mr. Boateng yes Nana Boateng yes Nana yeah yamfa ne say wa bankran o se mu ko hotel odi na woni ni di na woche na so be ma na hotel na ocho busumio afio ene ye den o se o promise no oye adults yes and whatever we did was agreed between the two of us me tia but who catch them say wo be ma ni sika de akoye adwuma wa ma no me can tell you that almost any small evidence really chat here if last year o kan so ba me ho August, September, October, November, December, January around 18th. And I catch him say me
Kumasi baby obodidi. Na ni man 1,000. No baka no be home. Let me send you 1,000 cities. And oba na mini die. It is the cost. What is the problem? Only one be diende. Was it who catch any send a japadi a crown on your japadi as see a bon ka. It was you what also send a japadi a bona hemuno. And yet japadi. Madam, wait, don't go down low, please. You are going to you. I don't like it. One not somehow walk on Mr. Boating. Not somehow walk. Now somewhere. What me see what the manager up to public is out of that we were anger and stuff. It is a say China Mochino no. As someone what your trust one now say I day. Madam, your trust. Oh, Allah Kubado. Me pusao. Some my trust one now some still I pendia. Move back on court. Me trust nature because and I didn't me trust. So why the rock on the it is a what point in this? I want your DNA, yes, sir. Yes, because none of the culture, me chatting now. Until permit my for dinning my deja or the money, my Juma for. Just my name go Cinema Medicine, Brahma Breakasi, Jeremy Sema. Oh, Kafra. Some what did my deja me what picture super workers more than 200 people. Obiashe. Sure, Madam Sagano. What on you one way? On your mother done wedding. What about the one with you? What is singing in our show? Hold on. Open them in open them that are not crown. Nami Sabwati, what is singing in our more masho wadejano? But Wama work is singing in our show wadejana. This is so meaning so Bisano. So what Bisano? Meaning so what they are Bisano. What here? Bisano. Me for me make sure Colana did not go too. So similarly, any problem or who say womb. Make sure Colana go. Me find that. It is a say no. Mr. Watson, I call on one. Ni phone Nikitano. Also, police for Naji farmer no. Because some farmer evidence was missing Madam Nkomo no. I was we and yet there and our secrets. Please for only a buying it for me so being a national channel. Sir, what many of you are in Nipano? What would they know you know the channel? Debbie. Okay, I'm going to name my preference for Mokachano. Eti Mr. Boatie, wo si wo wa be di ene nya sa. Yes. Na di aduane na obedi a ode benye obewu se wo hwe. No, I don't know. Bitano. Se wo hwe no kopem time obewu. Boy. Hey, me this guy. What my beg na about Jimmy Pamsika ma ko do. I don't know on inside the this gunati. Na ese wo of guniza onachi. So wo na di ene na kra ne so ye oba we den. Of course, Megino, I'll be very happy. But the mother will still deal with it. I can't wabo or they be showing who now, we'll position on your mind. That's ready by the we are there. Okay, position on your mind, Obama. Nado, why a prostitution? Nada, no. When you be man at you can't mean you can't be man at it. No, but I mean, no, I don't you. Hey, Mr. Boating, to boss you. Now, I will hook a crow. Madam, you Papa Nino. Sabi, Mr. Boating. Oh, be a weird to mark a CSA. Me abuano. Na said the okay can say on any quadata. On completed bidding with Madam Pacheco. Meet here. No only for whom. Omunyama bucha mimi asantini one more koboni aigeni ingredient no mo ba biara ni bomo free enyo obi asade me no ada ma benta go to bonzi what did you know Debbie on fa bibia nkyere ni ma benta go to bonzi say ni ma 47,000 anya sa na denu ka me da 4 days ka dem so 4 days 4 minutes, 4 days to get them doing him. Let me send in the message, sir. Oh, they said, by the grace of science, in chance, bro. Sir, it's we have been in there on one. Tell my baby to talk about when they are not the to become after to call them.
na Mr. Boatie na sa no wo na ye DNA na e ka wa bo ni nyina so e oba wo betu ama nana But so I can't say there kasa. Na duane e du woni di on call hospital obi nyima on call hospital Mr. Boatie Na don't some ye. Emo was so kasa. nanka da bi onipa ni nyim na wo so won na be DNA no what did DNA what dey go one call hospital Baby I'm to see am so your ba. You go na we no. E di asem You see so you walk so your ba. me oba You go na we no. na me say wo koye dwuma ahye ne ho adi bi akọ hospital wo ni ekoye DNA na ye wo ba wo betu asa aka na manana I don't understand. ada wo de ade akata wano ana Mr. Boatie wo de ade akata wano pese obi abete se wona akasa wo de bibia cover wano ana You voice I don't know bisano. Oh, me voice am dey kasa. Sana me voice dey. sana voice ti o se sana voice ti ene o be ma wo botena o be ma botena says voice Mr. Boatie men siri o na asem na awere ho wo de fa ne se wo fa ase me se me we nye laughing matter no punch the whole big noise in say but me we be fa ne se wo fa ase no obi ye ni say ya Mr. Boatie emu oya o madam ni ko to do me ni finish you e fa boye cho se o mo ko na ka mo ni pamo no finish ya bi no also ni pa ko ni 1 week aso mo na se no nyanyim no ni ba na ko be bloda no Mr. Boatie mpacha wo de ma me fa unsi amesa afra private wa what the madaja yan ka sanye what the madaja up to your friend say public and nim the power so be seen one more ni say manye na sabe Mr. Boatie sabe wo hwe anyina ada so isa na say you boy before so did you know na ne hwe anyina ada ho o se na wo hwe anyina asense no for the friend adakwa o si proponent ni wa ene te kuma bo ne hini ti no okay we no so bi tan me bo ala here does it give here does it give bia ono ni adase eja Boatie ti wo de me di usi ana mesa ma frɛ wife me am frɛ wife pacho me the cyber crime law 2020 pastor bill it was about you adia uye la na opa o chew na oye sa na wante ase won pa ma chew o say ka chele me say me ye obema police fu ache me say di ti matam kura aguso say me twa nya twa ye di tua ho ka to wo ni wan sidi kura wode be ma me nti sa ansam na ye yawa na wo me mu am so me de yes ah because yawa ya wo me akose hotel 1 week Madame meet you 1 week madam me yire me see them crampo e chami adeja ana me ni chami ire adeja akoto public e fa chami Kevin who dey free so e be friend Mr. Champo to tell una so man first na yente papa no mu ase papa na de na ya offense why me yanka de kwema chem wo so wo ska wo bi nye ska eja no wo so ya rich ana so okura adwuma obi kura adwuma eja no o ska so obi nye sika eja no ya na so ya papa no na wo musika gu bucket gu save what akwada kitwa abad adwuma so wo ya pa adwuma okay what's in the pay what's one penny next or come out obitia when you go see into one penny so come out obitia wo be kuno and akwada di ehu and operation ma wouldn't have for that long time she yes akwada wo be ma ya wo so wo ska a wo kra adwuma wo dia akwada ko uncompleted estate ya wo tie na akwada kuntu no ho no mo na one nada na wo no ya officer you are enjoying now no wouldn't you so ya that ebe ya wo yo no one that say woman bebre enya stroke wo bu akwada kwasia esa
after say wo man ka preba the last idea kwa say wo da kwatena hotel 1 week after say wo man bi ya na na so onyimo wo so wo num nsuo afa hwe no ho na wo wi a wo ye DNA owura pass baby ka wate enyu obi no beti abu ne kwasia obi so say beti na hi na wa doctor ko na no wa twema nso okay something ko a police station wo de betum wo wi a wo beje no owura pass baby neka me na ka tro pass baby neka wo say akwana chi ni bi na nimu ni bi but what thing is it what me a woman I said to me the pray he and mo beti fast am wo no be twa ko na wo skill no ko na wo skill be very careful and now you the last person so ya wo nyesa obi nyesika a chan mun nam na ekwa get mo fo ba ko say who tin wo no who je video so I will say I'm sorry for you I'm sure now you think you know chef filia na ka be hu say akwa no so no obi betime adopt no what you tell now ka kan your plan what you mutane betime ya pa ba ka akwa no ama akwa na wo wo no yo die ni wo nyesika bia ya odira be hwe no that's it obaya my lady medasipi na Mr. Benjamin nani abri nyina no ni focus nyina was sextortion yeah indeed ye jitu mu say eye crime say obi yes say obefo obi adeja photo ana picture sa ana mpo be share yetena se wo ho nanso ye ba bi agro ifri ba yansa ne ye ba bedru sa incidents ye si ya te say nani abra minim no se ni krom ho ya bo akonwa bi ama no the way I was see kasa no me imagine na ite say what soro na wo hwe yen form no ne yen kasa hwe wo yire eye emema ni bebre wo yire enso fa mani bi yeden eka ho na the fact say wo yire no doesn't deprive obi nso so anyuonyam kakre kura no na enye ohianam na enyu no a enka abaya yi enke fie bebo ebi ni fie timame nkwankran kopepe bi ni no enke be wie se ade abanka wa begu nensa wo baba na ekwakwa ye adwuma sania wusi kasai wo ka kire yen say edu ba bi kura no abaya from house ne 1000 cedis eno che 1000 cedis na nyeska bi anya den emma nanso adwuma abaya ne eye wa adwuma ho no ne actual pay 1000 Ghana cedis eno kire nkwase abu a wubu nipa eno kire kwase abu a wubu nipa eya obaba kenya de sa wo Mr. Benjamin no ka bepene nanso eye obi baba ne de adwuma kro na mu so san wo ba bi a wo ne na etwempena wo ya ono de waya comfortable ani ni ko school na wi a wo bebu ba kese se enye twa bia na ye fa bo ho ka abaya ni dua bo no minim be sane osi bo no amoy ani te se no de te se medementoma medementoma e bo na Abraham padea no onka no ho tentem because Mr. Benjamin ni nkomo nya de wo for ba na ho aba asem we kura esi no eye ni ngwase ama wo yire wodi obi baba kokogina damutom ebu atopa jenjenjenjenjen bra okuntro wo so mu ye ho kakra eno na de bon wa na asem ba no ye ho kakra edi enti na ama ne kofa damutom eno no kakra obedi enti boy enti ebe wie no my lady ebe kwa wie bon one afedi ne ye ba behoro abon 1 abon 2 abon 35 for no ye ba behoro mo because of edru baby adwene na nheda anya adwumenti sister 20 years de e wo se otimisi gina ye kakra bi de ma ho na wo bon ho ban wo bo wadwene ho ban so wantimi anya sa adwuma no eno ne ye na ne ye te ya ye kan na papa no onfa ne se ne da bia wo hia nkrofo ye o madoye no onfa ne se nko ye stranger mpo won twaduane mani ni kopem se nyame besoye no na nyame soye ne ekoye DNA wahunu se akwada ne ye ne ba na se nye ba because se utimi twaduane ma obi o wa abonten a bibia ni we si ukwan se obi a wakwa akofa ne na da akodeda hotel 1 week ni mu ne utobi mani dia enye hwe edi Mr. Benjamin no hweye se court wanso mu mranso mu dua nyawo a eye den a bibi betimi mu ama wo so watu ya ho ka man lead me da se ela o ma me futu a metimi di ama wan se ye ya utwa papa no adeja twitwa adeja no Ghana mra etia o ma me de meka no kra kire e na wo san kra de ebeto abonten no but yes wo ka nibre se wo betie mi a na se wo pe se papa no asem a wo di no se no kra wo gidi se papa no na ne onyem de a kipunyi nse no
na wo na me am fa de ni no ho ka na ye nhwe de ebesi de metumi akache wa no ana wo mpanyin se sure you mate what they say wo wen ese say de maba me sister baby ho Kumasi he ya to be san go back to him e bia me fifa me ko techimai okay enti wo show ho eye dan a wo nwe abo and was almost a police for no to say banada way na wo tweme san mela police station ho e wo he e wo akra ho bad me fa me ho ma kire no papa no so wo de me be court nti wo free jema eko enkran court yo eduru wa ebe etu de na abram piwak be transfer na de ebre no ko Kevin me anya birthday ni free hotel na me we be fi Pius George Dankwa Nana Kwame ne friend no ne maame Madam Cindy na wo wish ne bay na wodi na wodai bompa ya pai se raden kai where you see you our that's some group of company some ya wotin Nana ya say wa Sompa Nkomo na wo wish your papa happy birthday and now wodi na wodai raden man bring po en ne kase ensum pa Mommy mpacho medase yametiefo nyina aha emo bibia akwaba ede ba Sompa Nkomo so medofo mebusasa ompo no emutesen megide se waje me so ofie se nyankopon adom ohoye papa ene eye wukuoda erade ayadom na wotwe no akwa pro abetu asundwe mo edizena wotwe ne ko na ebetu yese ya na chese yedi afe na piwak natural I did 3p garlic mixture abedwaso no ne no ahia ne no wadi apomde ho nkomo kama na enema nyina nso akoyie edi amount ye numbers no enegu screen so no fa na efre doctor ne no eni nkomo enfo apomde ho 3p enso ene de TV no so fefefe bedofo ukoto a eyeseya ena etie se ukoto 3p garlic mixture na ente se de da Sompa TV so ya me paucho enye 3p entitwa eto phone no so ukoduru pharmacy ho eni ba bia eto bibiduro no a wo se eduro na eda wo phone so no 3p garlic mixture enu abi na wo penti enyi bi ma medofo obeyi bi edi amount na aboa ama bibia akoyie ama wo so apomde ho nsem no wo sha asesa o no maduro yi a ebeye kama edi amount ye number enegu TV no so no Fred doctor ebre nkom twetwen ekoso no ne no eni nkomo enfo apomde ho wo se doc 3p garlic mixture no say ena eye me ebeboa me ama pomde ho nsem no akoyie de eye me 3p ebetumi atu ase ana said ya wo ka ho asem no 3p garlic mixture ebetumi aboawo ama ase atu a doctor on twentwen na ase kora onu bedi nkomo a kire wo kwan a befa so mpo a obenum 3p garlic mixture na ye adwuma ntentem na opom de ho nsem no ne manyina atumi akoyi ediamao ye number nie medofo je na frɛ doctor ne eni nkomo yare be na wako a enko one mo bibidro ni bia enso de ekwa na eko so 3p garlic mixture hwe na bedi ho adanse e de akire afoforo ye number no eye 0248 92 8824 0248 928824 kai se 3p garlic mixture e wotom e hwe ho a ebo enti mesre wo se woto a na wasomu ye na aboawo wo de esi won so na de esi baabi ye ene ye hwe namness broni sa na obeka no ye nso akamfo ye beka no se baabi eye utitriti onsa okon onan wabasa onan a esi fom wo sre wanantu tititi no etimie nipadua ne baabi ya enti hye no nso tititi na ye ka ho asem no enima bebre ni nyare wo bebre ene kofa edeba enti na 3p garlic mixture eye ma wo kire se o no mo a saa yade no a ekofa tititi no ede abrɛ no 3p betu ase edi saa namness anatititi no enya de a obehunu bi bowura pharmacy shop ene baabi eto bibidro bia e wo Ghana ha okwa wo se o pe 3p garlic mixture obeyi bi edi amount de hiansa obekọ na obenom
yɛnhwɛ ɛdeɛ ne kɔfa saa titiriti no ɛde brɛ nipadua no yɛse yɛn no dunsini yɛnya wɔ ɛbɛwɔ no yɛn no dɔ ho tetetete ho ɛmmɔ egura anaasɛ ɛmmɔ nɛteɛ ɛngu aseɛ yɛyiyi ho ne yɛtu aseɛ sɛ efum sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye bi ɛnsan fefɛ ɛma wɔ w'ani enti yɛpi work natural no deɛ ɛkɔfa titiriti no ɛde abrɛ no yɛtu ɛno ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a titiriti no nhu biem anaasɛ ebi nyɛ wo biem enti deɛ di kan yade a ɛtaa de saa titiriti no ɛbrɛ no ɛne nneɛma a woyɛ a ɛde titiriti no ɛbrɛ no ɛno so na mebobɔ ɛde akyerɛ wi stroke yarebɔ ne pɛ nɛ ɛku nipa na ɛhɛ nipa ɛtiti nipa abrabɔ ɛwɔ kurom ha enti obi a saa titiriti no ɛyɛ woɔ na ɛbɔ wɔn kayɛ no ɛkyɛw sɛ stroke nso ɛna ɛbɔ nipadua ne nkayɛ na ɛba abɛwura nipadua no enti sɛ stroke no ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ nipadua no mu a na ɛde saa titiriti no ɛbrɛw ɛwɔ a na ɔho twetwew na ɔho yɛ ɔbasaa ɛwɔ na ɔho yɛ ɔsɛ yii sɛdeɛ awɔ dew na awɔsen agu no ɛnso nyɛ awɔ ne dew ɛyɛ stroke ɛna ɛbɔ nkayɛ enti no na ɛbɛhyɛ aseɛ ɛde saa titiriti no abrɛw enti ɛhɔ a bɛhu sɛ wɔn nsa mma no na agyene na ayɛ titiriti na ɛmoamoa wodo nsa to nsuo hyɛ mu a ɔnte sɛ ɛhye ɛyɛ stroke na ɛbɔ nkayɛ no ɛni nti na wohu saa titiriti no ɛwɔ no mu na wɔn nan na esi fam no na emu na etwetwew wodo wɔn nan no esisi fam na ɔnhyɛ mpaboa a asɛ deɛ fom ɛtaataa wɔn nan mu no wodo wɔn nan tia ade a ɛhye koraa ɔnte biribi wɔ wɔn nan mu a ɔnte ɛwɔ anasɛ wɔn nan soa na egu fam no na onan ma no ekeka ebom na aye titiriti obo ono mo se ananse akyeme nan no de nan no epim ho medafo P3P garlic mixture nom se ye stroke mpo na ebo nkaye na ekofa saa titiriti no ede brewo a ebetwi afa wuntiri maduro no na ye wuntiri mu adwuma na moja di mu afrusa ne yie enti ebefiri ho ama onya ofa ahudi na aboawo ama wonso ni padua na ahya ase egene na eye tititi no eye firi ho na onya ofa ahudi na me kasai obi de nsa tunso hiem krampo a onte se ehye P3P garlic mixture na enom edrei eye ntiri mu adwuma eye moja mu adwuma edi se stroke pon na ebo nkaye a ebetwi afa so na tititi na unhu no na ejai wan pe ho asemo anka ampe do papa bi se 3p anomo a ewo ho na eba be affect wanim se eba be affect wanim edi tititi ni bia ba wanim a ehya ase free wano o ketrema ene wo kasa ene di stroke no ebe kan wato fom no P3P nom na entu stroke na se na akofa saa hawo no bi amrɛw tititi na wuhu no ebetima ba se stroke ena ebo nkaye tuase ntem ebra wonum 3p na enyi saa hawo no emfiri ho obi nso tititi na ohu ne kon agene ne nsa agene na basa omoso a enye yie na nantu okwa na bibia behye wo na etwene tenase na ne toase etwene no ebetima akoba se eye pressure enso na akofa tititi no ade abrɛw edura a2 pressure se eye 3p garlic mixture de entini se wo benya pressure na eche wo se emoja endi ni padua ni mu afrusa ne yie ye number ye de ye adwuma ne efra doctor sisia ne ani nkomo de me bi boso yi wo hunu bia me ani nkomo sisia ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 enti pressure no a eye wo no wan hwe yi a edititi no ebrew na afei ebeka wato ho na stroke edine ho agim esiche yade enso etime nipadua no utimi egene woye tititi etima wona ase taatai wodo nsamia na atom medafo P3P garlic mixture no A2 stroke ase no na A2 diabetes ase na A2 pressure ase edi se me ho ba bi ayemitititi no enya de a obehunu bi na abo amane manyina akoyie edi ama eho anasa wo ho hyehyew ase ahwie nso hye agu ho na wuntim twetwew na wani subriw na wuti paiwo na ho ye obasa na eho ananse akyew 9 by force wotra se na wo sorry a ase ni padua no wagene wotra fa akochenso a eho no sorry atete wonam kakra na aboa wo hye ne ma akyekyere wo bebre ntaade ne mpaboa mesrew jai eno no emma moja ni umu afurusane yie
enti betimi tititi ni bia brew na afi akwakofa problem kese e de abeto so pe 3p nom na hwe won pabo ahye ene won tade hye mu nso yie ade na mia wo dendendin amepa atwo woro ane shefoforo wapomudinti na aboa Bora Pharmacy Shop ene baabi eton bibidro wo Ghana ha bia Ose ope 3p garlic mixture. Doctor Ayakrado se ono obedi nkomo afo apomden ho. Number no eye 0248. Kai se dro no eye 3p garlic mixture. 0248 928824. 0248 928824. Ghana ha baby awo bia Bora Pharmacy Shop any baby a ton bibidro ose ope 3p garlic mixture medofo gina konom na abedi ho adanse akira foforo said ya wo hwe no TV ne so no sa pepepe na 3p garlic mixture etie nom na won so behu se ye ba Sompa Nkomo so Sompa TV Sompa FM a edro papa ye ka ho asema kire 3p garlic mixture no sabio enye futuro ene etu agu ani na emom asempa ene ye ka ede kire obi nso wo hono mo a otena se cha on sorry tintin impom no na ama ne nan no enipadua no agene ene maka cho se wotena se cha tintin wonam kakra tintin impom kakra ebeboa opa Bora Pharmacy Shop biemu obenya biato Kumasi Bora Colena Herbal Danny Herbal Chris K Herbal obenya 3p garlic mixture ho fonko Abet Sam takrade eye AA Mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa ene kati do ne di nhwani mu wo fa kwadwo Herbal temale baabi a electromat ne wona UDS so Charles Herbal ewo ho Wedema Pharmacy ewo Ashaman Kingswalk Kopsam ena Angel Herbal so Accra Okanshi your number no eye 0248 928824 kai say dro no eye 3p garlic mixture yankopo ya adoma da sene enu bedi ehia yakra rampati unteuna tamo kododo yo my lady beda CP nyame hira papa ene adwuma kese a wafato so my lady sa akodai wo tie ye ne aho edi nka baabi e be ka kire ne se yemfa bufuo enya de eduru baabi a wabufuo na abaye betima mo anya asem even se wa video na wo ne ntem se wo send akoto baabi ne de manledi eno de ye nka nkire akora ne se wo ya de obu betimi afu ama akotwese kai akodi awu ana udi wi a obenya ho amane aban be frɛ eti se obekwa akọ send pictures ne de akọ baabi ne de manledi eno de akoda no ne papa na ni yo sa kwan ne so o de antwa yi na maledi me ma papa Mr Benjamin Atiase se omu bi se sabio se Nkomo akra yi di se ni nyina sa na te ampa omu bi se na ya adwuma mpanifo maledi obefu adwuma dis wono wa dansa ansa no afu adwuma enu so nya ne kwan no sabi onfa akola adwuma na maledi woni ne be dansa na anane no be twempra ansa no wafa na adwuma na minnim sabi minim me ngunu de ose me kache papa yi me ngunu de ose me kache papa yi nyansa bia ni sa de wem se ye frɛ no kra onso ogia tum se eye no kra sa na ne mpra akoda 20 years ubru 50 years maledi ye bisa akoda no se ubru 50 years eti adwuma wura be na sebi o maledi na adwene wo fom se person ni akola da di se edaya yensi nwie yi anase kiosum what do you mean adwuma wom office na sane ne da ye kan wo so 20 years only come and say adwuma nyansa ne utrim na maladi mbaabi a me de fa na me di besi Ghana prosifo bia de omo ye no Canada Chrono Central ye kan mani padi atiase mu biti sei ana mama ye nya gidi o prosifo bi mu prosifo bi ye adwuma ba mu biti sei si e dia case we wo mu nsam mu bi sei ana mu ye nya gidi o prosifo bi nsam maladi ye nyina ye nipa wo prosini se nye sika no wade ana wo kika sankwase asem we ya unua na wo fase ene adidi na ekwebe ni de you know the jano ababonte maladi eno ho no wo timi nyina no kwaso njaji asem no wo semu hane ha Ghana no akodu baabi uni sika wo asem so na maladi hwe
se prosifoɔ bi num ti sɛ ntimi nyɛ ɔma adwuma asɛm yɛmfama national security foɔ yɛmfrɛ ayi chairman tapsoba no ɔmo ne animu yɛbɛsrɛ ne sɛ asɛm wei sɛ prosifoɔ bi nom a obi te sɛ saa kɔ ɛka Accra Central prosifoɔ CID-foɔ a kesi wɔ mu nsɛm no ɔma ntimi anka asɛm ya yɛmfama national security foɔ malady yɛntimi so sɔ nkwase asɛm bi to te sɛ ana to so bia malady ewiase no kra baako pɛ enye nipa wu a na mani mo nyama ba de wogimi no adua ne ku no de wogimi adua ana yɛde gya ne kwan efra asase so malady me ka me bia sɛ sa kra free sɛ asɛm wɔ kana no kra na papa yi sei ɔno akoya adwuma hwɛ ne ho amalady ɛde gyi no so ɔtrase sabi wogimi a bakwase de ka ana wuri na ni so se wagimi na free se edua ntimi nku a na se wadi asempa sa kura yi ensem odi to no so nya ne kura o modua no fa ne ho nhyem o mo fa ne ho nhyem edu ba bia nipa bi sei na me abubo bodua maladi ebre ni swa o de ne mame doctor yeko pacho yo Lawson Herbal Center munum ye no ye ka ne aka bi o say apomodenti ene ho Lawson Herbal Center no yemi ensa na wadwa so Lawson delay man member drew Lawson Herbal mixture man member drew Lawson law care mixture man member drew na the head den sort of for wapomoden no fashion wonsa esa ne se wapomoden utumi wapomoden wahunya efiri ne kroi ba menka yo say ededie mu oyade so ni mu dia mepa wo chew de wo din akoni paduamu de wo nom akoni paduamu ye honam na akono wo yemu nti ye hia na enam so oyade odofo mepa wo chew anya ni gi a sima mienu ene enum ubenya nti na kofo yade abekono nkwa na nyina momode ne kai se wo be hwe wode die yie na wate enkyere ene atekere nuane so kai se wo ye bema opomde yo tumi nti sabi onya tokro bia ena abewramu oba ne yoyere a ya ba ho ban onso ye oba bema ne yokunu a omma ne ho ban na nam nsoso e oyade ye kan mo se Lawson Herbal Center ena yade ma ye no o bobe mo ni padua no wasi yade kwan a Lawson Herbal mixture Lawson Loke mixture ena fe Lawson Delayman capsules fa homena tre fatu ho na ye monkomo no apomodin enwie peye ye je so abraye din komo on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 61 99 99 0248 61 99 99 0248 61 99 99. No watching Chiremu beer about Lawson Law Care mixture, about Lawson Herbal mixture, and about Lawson Delayman capsules. Quickly, many education word of war. Adebakwe huni se nipa oho na wonam ho na pressure ekosro na nso na wonim. Adebakwe huni se nipa wonam ho na sugar akosro na wonim. Odafo me pa wo chew da bia me kase nyame nsam na noso nanso yade bi ho ekum frede emonka ye broni die nti na hypertension to no din the silent killer. Etwa ohwe na enku a obadwojo sabi okoba yempo na da sen na stroke ebe count water from if you're crying mamenka will say oba check your blood pressure, go check your blood pressure now ebe bua akra pina na ye hwere stroke echi wonum ye yade ahodo a if you hypertension mo jaboso yade no mamenka will say diabetes so ebe tiam ye twa wonsa am ye twa na obedi dem ye pedesanti go and check your BP, go and check your sugar, go and check your weight. Ababwa, yami adu mo china. And we are saying that to us yet World Kidney Day. World Kidney Day. If I would show
kai na hwe hu no say anya bia na afi bia no wo show kidney function ne bonye de dofo ye hwehwura wo say am hwehwura dodo da bia mo ba na ya ha adache ya ha yade ayiya yade ayiya fopo de shonsa kona kwhwe say me pa wo kidney ho odin no se ne fitie akwa ba ko a ebo ni pedwa ne pa so ne mogya ne ma fie di nyina no na emu adwuma etochima na asamo aba mpo sabe sika hye obotom mpo se be ya obenya kwan ada machine so kura be for dialysis no ebo ache bi din odafo ni hunahuna wapomoden otumi wapomoden ohunya achina World Kidney Day celebrate na kan hunu say the two major condition that kidney failure kidney disease no hypertension mo yabo so yade no na afi no diabetes se yade mesraw kwene kwhwe osoro a medication lifestyle modification na etimi aboa o sugar no kwene kwhwe ekosoro na eda hefa shode de yie let's cut down on too much carbohydrates se chenu ane no mo mayente so adami no ma sugar bankum fufuo abetie diehuo bayira pese mutuo ningina e glucose empo that na sugar mama yen sha na so sant no cut down on the carbs yente so now did here no now onum Lawson Herbal mixture now onum emane memedro Lawson Herbal mixture na timia bie ntinimu ama akoma boyiye na emoja e di afro na yesane kama oni paduamu obi was a dog you always look young. You always look cute. Adentia, me didiye, me numiye, me daye, ma pomo din sechi ba konkran yen fremu no aye Lawson Herbal mixture. Also numbie, nebe di mo dance ye, yen komo on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 61 9999 0248 61 9999 0248 61 9999 no what in chemu be about Lawson Herbal mixture una tika krebe no abre wakoma ho na bo shim pa wo chew hwe ne pe ho asam ka edo betimi aboa wo na anane anwa ne srade a enye amantini mu ode ho na akoma na bojo no Lawson Herbal mixture mama yen hye ne nso ya Ghana ekon ekom ne mu yarewa especially malaria entotuma kawo ama malaria ama onu mu ato onti aduane ede ya na wate aguso ya na oti pile ho ayehye they are likely signs and symptoms of malaria fever ya kone kohwe o test na ankoye na malaria dia wadroni dino Lawson Herbal mixture dofo ya be ka sem bi say onu madra no medra wo din onu madra no medra wa dance onu madra no medra ni insunsu so boni nunu machi wait na no the dance e wa dwaso kai say Lawson Herbal mixture die say typhoid fever malaria fever hobeto wa ya no madra bi na kai say kese amroso obesity a risk factor for hypertension and diabetes yempenisanti obeslemo naturally so hu osobete kama never yade emrewa oslemo naturally I have ya mercure no Lawson Herbal mixture honam yaw enfa dwumade honam ya na yaw ya ne tutu oposo nyina ya hojo adro eboa ma honam yaw efri ho no Lawson Herbal mixture makanuani asem nyane ye die no starch ne doson ma flames ebe wode upon the peduamu amaman kokonti o kwa minimu uyi ahoro sabio u hwan kromo ni na be correct na flames ebe clear watimi ahumi yi adayi ma na yoda Lawson Herbal mixture koko ama oposo woni o kwa minimu ni ato betwa Lawson Herbal mixture ene we drone edin ya ye ninkomo on 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 61 99 99 0248 61 99
99 na wate nkyerɛmu bia about Lawson Herbal mixture yɛnhyɛ no nso ntumi amoa mewie nkɔmmɔ yi di a Ghanafoɔ ɛmɔnimsɛm nyame adom yɛnyɛ din ntamanfoɔ bɔ mote yɛbɔ din the virgin doctor a ayɛ adwuma Lawson Loke ayɛ nti na Ghana ma ato ɛsɛ din no infection biara bɛkɔ ama hotɔ aba nipadua mu a Lawson Loke mixture bema fa Loke ye unsuo na fanom topai dileman ne di mo adanse kwada so de yenko Lawson Enterprise oba pabeki director wife do be osabeka mampon sewa herbal shop Lawson Herbal products emu na se no in kind still yane moa ena me da se yes ya da se busu afo ha ne de besi nyame adom oche beto aso chia atiefo go find mo le gra e dey yakase koko ene gra friend Zytozyloidis e dey fa fidie e dey mo le gro so ko e friend go farm the gro no aye mo le gro so ko a obi obanu bia wa daspo di fa brie ho adanse ni bibiri